champions. I'm still Dr. Francis Yasinywe live here, Washington DC, Amerika. Aho twaje muri gahunda ya Mega Global Ring gushakira abana amashuri, akazi ndetse n'inama zo kwatendinga n'ibintu nyaburanga byo gusura. Abo maze igihe wifuza gutembera muri Amerika, gusura abawe bahari kugira viza y'imyaka 10 ya multiple entry ukanyuze igihe ushakiye, usura abanyeshuri bawe bahari bahiga, usura famille yawe ihari. So iki nicyo gihe hamwe na Mega Global Ring birashoboka dufite imyanya myinshi y'abashaka kuza baje gutembera, abashaka kuza baje gusura, kwatendinga inama mpuzamahanga, kuza gusura ibintu nyaburanga. Hamwe na Mega Global Ring tugufasha kubaka travel history kuko niyo bikenewe cyane, tugufasha kubaka historique bancaire kuko bikenewe cyane, n'ibindi bitandukanye byatuma ubona visa byoroshye cyane. Ushaka kuza kwiga ni bachelor's degree, ni masters, ni PhD. Amashuri ari twamaze kuyana y'amasezerano muri Amerika mu mijyi yose, Washington DC, California, Texas, New York, Virginia n'ahandi henshi hatandukanye. So watwandikira kuri nimero yo kuri ekara yawe niba ushaka kuza kwiga hano muri Amerika igiciro icyo ari cyo cyose, tugufashe uze muri intake y'ukwa 12 cyangwa y'ukwa mbere ukaba kwa 9 bodesha twaje tuzanye nabo bagiye gutangira kwiga. Ashaka kuje gukora akazi muri Amerika, imyanya y'akazi baza gukora muri department zitandukanye. Duhe CV yawe twigane hano yaziwacu immigration hano muri Amerika, turiwe ni muri qualified, turakora qualified kujya ku office zacu Kigali ya Kicukiro muri headquarters. Ngira n'amasezerano n'abakozi bacu babishinzwe muyagirire kwa noteri na leta avuga ko bizatwara igihe runaka kandi yo kwibida ku nzusubizo yose. Ubundi tutangira process ukora na Mega Global Ring ni zero risk, ubwo dossier ikunzura agenda yida ku nzusubizo yawe yose. Boni kubaje gukora bachelor's degree gusubira hejuru, abafite abataragize amahirwe yo gukora bachelor's degree bize za secondary gusa ko mufite experience y'imyaka 2 byibura mu mirimo yo gusudira, ni mu bukanishi, ni mu bwubatsi cyangwa se ufite category yo gutwara imodoka guhera kuri mbere gusubira hejuru. So aho no gukora muri Amerika akazi ro karahari, nawe muciko n'amahirwe, imyanya ni mike. Hamwe na Mega Global Ring yose birashoboka. Why Mega Global Ring? Dufite office hano muri Amerika zishinzwe ibyo. Why Mega Global Ring? Dufite amabiro yacu muri Canada ashinzwe ndetse n'i Burayi. Why Mega Global Ring? Tugira naho amasezerano kwa noteri avuga ko bidakunze gusubizwa ayo wishyuye yose. Twabashyira na promotion ya 20% discount ku bashaka kuza muri Amerika, yaba gutembera, yaba kwiga, yaba gusura, yaba no gukora. Nyanyira mucikwe rero turacyari hano muri Amerika, turacyakonectinga. Vuba tuzatwerekeje no muri Canada connecting abantu mu myanya hari y'akazi. Mbibutse ko hano muri Amerika bidasaba certificate mu Gifaransa, iz'icyongereza, iz'indimi ntabwo zisabwa. Niyo mpamvu duhari kugira ngo tuba connecting, tubashakire ibyo byiza. Hamwe na Mega Global Ring inzozi zawe zaba impamo. Hamwe na Mega Global Ring waza gukorera muri iki gihugu. Hamwe na Mega Global Ring watembera muri Amerika. Hamwe na Mega Global Ring wasura inshuti zawe. So visa z'ubwoko bwose we connect you kuko dufite office hano ibishinzwe. Igirana amasezerano n'ishuri tukakwishingira ukaza kwiga. Igirana amasezerano n'ibigo bya tourisme ukaza uje gusura baguherera iyo invitation. Igirana amasezerano n'ibigo bitumira amanama mpuzamahanga ukaza uje mu nama gusura abawe ugakora inama ugasubirayo. Igirana amasezerano n'ibigo by'akazi, job offers zikaza ukahaguruka ukaza uje gukora. Yo turi kugufasha no kuregisteringa business, ukaza uje gukora business hano muri Amerika yo register. Ukafite business visa ukaza nka investor, bitavuze mu gishoro kinini, igishoro gito rwose kubera ku bintu by'amadolari. Waza ukaba investor, waza ukatangira ufite business yo gukora ndetse ukaza. So hano muri Amerika rero niba ari buri aho waba hose, wanabaho ndi Washington DC, hotel hafi ya White House, iminota 3 tugenda n'amakuru kugira ngo tugufashe abayo bari hirya no hino, bari mu Uganda, bari muri Kenya, bari mu Burundi, bari muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, ariko bashaka gusura ubuzima kugeraho we can connect, we can help. Bari Mozambique, bari Zambia, bari Malawi, bari mu Rwanda n'ahandi. So ufite abanyeshuri ushaka ko baza kwiga uri hano muri Amerika, still twagufasha bakaza. Udukurikiye suri muri Afrika kandi wifuza kugera aha, waca kuri iyo nimero teranya 250 788 345 hamwe na Mega Global Ring inzozi zawe zabaye. I'm still Dr. Francis Yasinywe, life coach, live here Washington DC, USA, aho ngiye kumara iminsi mpuza abanyeshuri n'ibigo by'amashuri, aho ngiye kumara iminsi mpuza abakozi n'ibigo bikeneye abakozi hano muri companies zitandukanye. Ngiye kumara iminsi gufasha abantu kwatera inama z'abagiye kugeza hano muri Amerika.
kwa 11 mwaka utatu dufite mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu ngiye kumara iminsi mpuza abantu n'ibigo bikeneye abakozi mu kazi ukaza baje gukora ndetse n'abanyeshuri bakaza baje kwiga. So Mega Global Link irahakureye hano muri Amerika aho tuzatembera imijyi itandukanye. Turi Washington DC, turi New York, turi California, turi Dallas, turi Boston n'ahandi hose tuzagera, ariko icyo twifuza nuko za Miami n'ahandi hatandukanye. So aho waba uri hose abawe twabakunze bavuye muri Afurika, Mega Global Link yaje ari ikiraro, ari umbrella. Ntucikwe ni 20% igabanyirizwa izarenga tariki 18. Join Mega Global Link and enjoy your future life. Join Mega Global Link and travel the world. Niba gukanza ko warayikwimye rimwe kabiri gatatu kane gatanu urataramiye Mega Global Link. Turano muri Amerika dufite strong connection, dufite strong channel, dufite partners, dufite imbaraga, dufite lawyers ba immigration bagufasha gukora kuri dossier yawe vuba cyane. The good things iyo bidakunze tuzayo wishyuye. Turi kigo gifite address, dufite amashami menshi mu gihugu cy'u Rwanda, dukorera Kicukiro, dukorera Kacyiru, dukorera Musanze, dukorera Ruhango, dukorera Kinazi, dufite inganda, dufite amateleviziyo, TV channels n'ibindi byinshi bitandukanye. So we are there to stay and we are there to connect you, we are there to help you. So turabakunda cyane. Join Mega Global Link with Dr. Francis. Everything is possible. Bye bye.